Kaseng HANM East and West Khasi Hills District haga Hendri Telik mentau benai R1000 Arpulai kala penha perdano ya ka lempung yele kai football jongki kenthei kabala ai kerteng ha ka riu yele lat lut kabade ka kenthei ka baningkong e ha ka jala kata ka phan nong lat bat ya ka ni lempung la bu tip kerteng kum ka second phan nong lat women's knockout football tournament R1000 Arpulai Kajinga kun final ha kani kasing kalong hapadeng kalumparing SC na East Khasi Hills persya ya kalai persang na East and West Khasi Hills hapo kamadan ya ka jong kasnong mission mairang ha kani kajinga le kai kenjat ball final lawan ban sakhi lang u president ka HANM Sengkmi uba lamprang kharbani nangta u EAC ka East and West Khasi Hills district uba Elmerthong uba long u Kongsan nangta u sordash nong nakinchi Maurya uba Powell Soklet haga jinga dan langki baide kinong kitkam ka HANM lembat ki patba ki balawan ban sakhi ya kani ga jinga lekai haba phai shi ga jinga lekai hapo madan ka jinga khun banyo ra ekalnam ladu hapdeng ka lumparing SC persha ekalai persang FC ka jinga khun kalong ka ba itnat ha ka bala sakhi ba ha ka jinga lekai ka lumparing ka khlan bor bha ha ka ba kalai persang kamshim nala banyada na ka jingsha thepkul ha ka ba kalumparing hadu bakut ka jinga lekai ka lala ban pinlim ya kalai persang dalai lanot Pangindon rekat berpihak ni por, awak fi DC jongi melakukan undang kami por, dari ia pak ya ka cikit buk kejuang ke jongi ya ka sangi borok kawai, bat ikni players borok ibu undang kami por. Awak sedang kat pras pak somehow dari tarik umai Desember miit kan nonglan ila kelak no nang pertai. Di hari kat tos nem hadu kini por ini kan mau dan kan mau ya ka jinglek ke jongi. Om nomor ki ketien ke jongi, om nom taki ki lesi ke ba ilale ke jongi ki kam ki ba ham kraw. Bila lihat tentang ribu kejat beriu kejungi, tekum ki phun ksiu ki phun ngau ki jungi bagi dan kiri por, ikan mau ia ji, bat ni ikan mau ia kejung lihat bahag kejungi, bat jadi example ke bila set nanta jungi ibu ibu. Tinggal ada kejung keman, maka HANM kelas sim kini kebentar, bat ikan mau ia jadi kini kesmi, dapat pernah yang kini ke football tournament ke final ke tim tasmi, tinggal dapat kejung keman bagi ikni players kejungi di peladan ini, lah yang dapat mana, bat sengap ikni kejungi atau kejat kejungi tak thay. Nuan apa awan mare awan nila kaino untuk susnap di mapiru pile om de kitin di takam kejungti tinggal akit bok kedong pi akan skema pinang le ai bha pinang practice bha pinang bam bha pinang im bha pinang kia ka sports kejung fi mo kamdan kena kena jing pair ka bai ka sports tak di jung senang na jung kentai ka gold medal apa olympics tak di bajok senang ni bajok kentai kala kador kalong kumjo ande batam kendiat jomno na ni tam jing ibai pan dan tak kerman skema ibu ibu na fi baro pinya simbenta pinang la ai bha su apa jing bujung pi te lunta jungi baro nasi ni de banya ken mau ka kam ke jungi bi panalat melakaran duk mena ki don sibun ki jing te mara aka jing bujungi ho ki musu ki do le ande ki dan skoi pan ki jing juru ya kini ki atlet tim Lumparing Sports Club berkoi pat kayai persang ki pelapor ka final haga negasi ke baga sai kala pelang ya kali jena kai football na kam taban ken mau buram ya ka phanang lai iba alam bila bataya fish maka ka phanang lai anum kan show telese na ka benta ya ko sai plale ka bali ban perkan mau buram ya kede ka rishlor kare ku thei ke la pelang de jena kai football na kam ta ki kan thei bangange ke jing tu jing ki ka long ban khot ban kasio ya fi ki samla kan thei bandon kam sim kum ka phanang lai Ngatik tengah ju syait snow ram bila desiman mo. Syai berabor kena dor kedua kejing kendra ye ki duka mo kita ngasen kejing kendra ye ki mender berabor kisah syakan thua ba ki kentai. Dalam dena. Siang kimi ki kentai kumta ki on bade trading ngasen don wang dena ki kentai baki aira chukha shongman mo. Tatang is ram kum gajat benreu. Tenrei lama juga nak por ngakhat ye ki samla kentai ki bodon ngasen ga jaka. Abangiru Ginlong ka balong ka panang lai. Awak yang lesu ka por gajah dak thama mo. Kami lesu ka por gajah dak thama ni ye. Thama jungi ka por kalong.
bagian pelai lu ya ketika emlang kasalan ya ka ri bagajat bende gujungi naki babur kijing syate amrau kawai naki ting syate amrau jong gajat bende jungi ya kediki si ke bemata kalong ya ka jeng ngop ki samla jungi la kalong ki kentei de ki shenrang haki ki ki basniu ki jengdi ki basniu nata ka jai bende ku syate amrau aka ngop jengok ki jeng perkhat ki jungi ki babur sen tek-tek perkhat ni be athan tangi perkhat di shibat iklat bat ya ka snong ka thang iklat ka imang salang iklat ya ka ri bagajat beriu ka jungi kala ka panolat akiti ki spas nam ki bomon shua kala yen ringkat ba ki bo ki kentai ngali wan pule ka kot kala elami ki kentai nani na merang bana po nong khalau bayida persya ya ka skor pareng ka te ka por te biru akan ka por kom ki samla ka thei ailu hi philang nan kon kinong yada ya ka yin sam no orang makin jada tanggi shenrang tanggi baba badeng hirup hidup ka benta banyada ka yin kasam nantaro akishnong kita ko jungi undai te kinelam shnong ki sangsamla ki banyada hirup kintai bidan ka ju ka benta banyada yakishnong kita ko jungi berkom dia ru naga benta ka ri ka jungi banyada ka bayada ka panala ki bor ki mana shabar bagata kalong bangindor ki i ya ka ri bagajat ri ka jungi ngejada de ki jungi wan shong khakhle jungi ri ki mana shabar namun kita kita berdiri kepada red pan maka berkata yang ajak berdiri juga kepada red pan dekat di Mission Kakle. Ia kemudian pengajaran football na kitbok keluarnya hibur atlet tim semuanya menurut lumparing pelawan sende pimpinan yang dikatakan jenis sebuah istilah Kasih District bahkan juga dekat timnya Persang. Air bal lembaga dikatakan football kebelah peluang dekat seng H&M kan langkah jeng pila pedeti YP mengarah kita kisi kemudian tu presiden juga MFA Pak Hamid Sen Doling buat ke football atau apa juga pedemong ulang maka MFA ke shipkiam ha negara berpilat peliti kisah makan teng kejelakan football ulang keturu ya ki noket kam juga dekat district juga hindi ban baik berpeluang di tournament negara kisah makan teng yang dengan